Muyumbe wa Yata Robert Ngoi Basili wa mwenda mutongoi wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwisuviana na reti alame kwenda kutumia iziso yake ya kukitia kivila cha usumbi kwiyaka moene. Dinoneni ula uoneka hata wako musungia ula wa muyumbe wa kisio kicha Yata Charles Kilonzo Basili ni wawetakana atongoi ala mevetangie kwa Kalonzo mayailite kusiokethia kuyanisya mawendi moene. Ben Musau nukuelezea. Tumwani kithedula wa mbunge wa Yata Charles Kilonzo ainena na wanda sokoni wa Kithimani thini wa uneni wake nuna atulile motea mwa atongo ikuma ukamba na alangi ukwasya tamecha amani cha Wiper kwa kila ukwera tamethi tomateu kwa tambau ndoto ya Kalonzo Musyoka ya kuosa kivila cha usumbi 2027 na kuyange me Wiper na senator lazima governor lazima utavye Kalonzo kuyange mwena mabundene Wiper matanena about Kalonzo ukuma vyokeche wamanena wabo ambazare na maendeleo siasa sia mazaku sia Kenya na sia Yata tukabanga tubamwe kila tutenda tienda aishimiwa saliti mondo kulikanza kwabo ya Kalonzo na alikaba aikela tubamwe bawu nenda mukanyuke ya wana mondo atweka mozaliti tunamalizana na yeye sawa neneze mumbonga miche baza bali minge mukandavye teto binge mutetete mwimbe na maisenze ya ni mwambo mbekea labda ndiye yana sasa wala mwangola ya makulu yazi ambai kwa kila kioneka cha kumusongea Charles Kilonzo mumbunge wa Oyuyu Robert Ngoi Basili ni waweta mateti matene ala matamo kwata Kalonzo mbau tamone kiema asiokethia mena mawendi mo na kutumia isito ya Kalonzo kweye unamo ene anwele maandi nzima Aima hiyo zima umwa unje mutene asya yezia nela ngombe ya ila mazima na muya iwende oka akabyo asya yu niwe musimi ula mwailu oke dodila chao nama yu endo mukuli ya hivi pea ndu maibe lani nela maibe lani mayai mawete nzito wa Kalonzo lakini unewe imepikidhisye ni mwateti ala mezi uteteo Kalonzo koende Kalonzo umeize moyo koende umeize kabala anduma muthembozi mata kwemewe tumone iye chao 18 azuna ando ala menda ukozwa na chao nezito wa Kalonzo nende temwe kuwa nduma muthembozi mewe tumone iye 18 na Kalonzo esobiana na nduma muthemba weba wake zongu tumeta opportunist andola mata ime yake ndo chekala chelekele mayoka megete ala masembete Basili na wamwenda Kalonzo Musyoka kwitha metho oingia iweta kiwanza cha siasa cha ilita utiwa atetia nini umundi idio ndetu ebane twasomie sukuru nogezo pe ila wa primary asiyela mebana uzioke primary kila watiye primary uloto manu mwana pale ilio kila wolilo echo sukulu notomie mutao mwana na kamba mazasia mudao kiwandanzi museo no manaela wale umachao na anzini nagezo zonga nao na mwezo ko sawa baila baile ona Basili yakwa nebe laziyazane kadogea inawa sawa maisha baili hata no totoye keziokia hata na chao nambe vilingi wa mauvo Mutongo TV kuma va kauntini ya Masako nyenita wa Ben Musau.